Abusua mo akwa fam na otumfo ba TV Plus. Abusua panyin Kofi Usu. Abusua wadi nsem bia ba betu dwa ne nsem a wo kan tia watwam na ne se oda wo na because sane ene ochina na de chie de bia abusua panyin o de bia abusua panyin o ne anopa na dwu de so mu nyina no ne e bo no abusua panyin din no ama na hwede panya na eno nti ontimi sabi enna korampo na otimi adwudwe na sum nipa nso de enka wo ye adwuma daytime na wo bra nyame ya na dwese kokko ne kohome nanso oni de du anadwo na dwendwene ne na reho eba e kire se ne ma me Akosua Serwaa timfo eye nonom ebura adwene ntiase so ensem yi ba beto dwa na abusua tim legal wife for to gya wo ho a ene enya asam ketwa ne yankwaji nsem no nchiremu emna sisie ana abeka e se wonni mo ba bia ka ne yira odi Akosua Serwaa na edie na abusua pani ko hu ye edie na ebuye so kire okay wako hu die wako hu yate wase mesi pani a oti abusua mu a o mu fiefo se ya o yesi pani a onye de no ntomate akoko bi ne o se bibisa abusua pani voice note aba bonte ne kire se abusua nankasa na omaye mistake esi ne pani no o mu ne bia wa abusua ne abrebe o mu hwe kwan o fa so kra chi ai hwe kwan o status on ne abusuafo abusua pani a yayi wasi fie se wo yesiesiefo bibi chia wa abusua no mu a abusua pani ntene no o se didi ma me brempo ma ne ma e wo fa ya poko nya atem enye o nko awo abusua ni hina wo muni pabia wa abusua no mu abusua pani pacho bi gaza mama kasa na wo mu abusua pani muni pabia wa abusua nankasa na abusua nankasa tam na si wo se onye o mu leader no because also abusua pani de wa no start so kasa bia masi Akosua Serwaa de no mpekasa ompekasa nti omo adwin na ne so yesie ni wie a asa nti de ekoso ina no afu wo mu na agye wo mu nsem because the power of social media mama mo nsem mama kwa nyame shira mo nsem kasa mo yetim legal wives leaders no nyame shira mo fi se mo nimu a anka ya maame Akosua Serwaa sebi otiwe se woni fi a woti won haidan nti omeka so ebia makasa dia munya onse maame no kasa bia abotre muntwa so munya manenka nti abusua pani de ne nsa nunu maame na nunu mu se ese wo na nunu pa abato onka nti o mum yensie no mia na mni maame no se oprega de ono ni maame ne sa nti abusua pani be ye mekura ye ko ware meka ho minim sane wote nti esie kwadwo wie dia bibia be kodin na nyankopon na amade ekweiko nti hwe ahopopo mese wo moda wo mona wo na mese wo ayin apeni akwan ne do mo nsu mu apena ye kwa ho keka wo mo abusua pani da wona because onim said ye betono no that was be be friend ye be hwe wo isu apire ye be hwe wa ye doma ye be hwe mo ko kan zero mame abusua pani ntimi na woda wona enne se enra we kakra ko so a wonim said ye ba no so nchen de ye ko so nti hwenkwase asem asebi papa pani mu anka obetu na yesi asem we so afre wase pani ene na akasa se ohima ya anye ni yie nkwase asem ne yedi no ha ne yesi e wonu abema no de maye no kra de me abusua pani kra me da abusua no kra no me hu bi da sama ma wa hu wonu aketwa ansa yesi no ntimo kwa nchame na ya maame Akosua Serwaa ajapade ne de yenim se emretenten a ukunu to asase we ono wona na etie o started dan we ono wona yeye nti ya anye ne ye no pani bi wo wasa na otio pani bi wo ye mfomso po nim se ma ye mfomso ba se obebue na anu akasa me sorry pa se dem ye no da bi we wona ajapade ne wie nti o yes o ka so we nkosi ba bia na doctor bi 1 year womu nyina anya wo yiri biem no wonim se 1 year be bana nka asem na close na sa doctor abusua fombeka ya de one abusua pani na beka se miami wo majapade intimidate na mehia ne se masie mefunu inti no mene obi ayerenom na be na de abusua pani wa betena se abusua na etu ya nso no agu akofa ha oban abahyehyem inti no anka ye chajapade na abusuafo benya bi abusua pani hweniye na bibi wo wiase pa hweniye
Nanka de obeye nenne kura de ono kura voice note na apue no kura wa ferry at this time aye kasai ye na ye no no so na ye no be dada want me na because they all ye ni na de di pefe ma ewiase na hu se ejapade nti no abusua pani ko show pregachi eye de oye ye no ba abusua pani wa man ni die ama lumba nti nanka mabusua no ye abusua kase pa because nyame de obrempo ente se epue mabusua within a short time wa abusua pani nankasa anka wo ye mabusua nanim aye ketwa na social media nti nyame bema mo asem we aye ahyenso de ada ho a obi bia opese ochichiro bi nsagu na chi beka se de eto ye maame Akosua Serwaa mre bia social media for original ye nti de ye yenhwe ne ye na team legal wise for no so mu a ebe ye nim guase maame nyame nhyira mo motu mu ho asi wa yenso ye di mo che etimi be kasa bi no nyankopon emma mo nkwachenchere mma ahoden di obi bia be sore wo mo so because mo na mo ye ani no mo na mo ye leaders no voice note we so ma ha anka mente nti momo de mo ho kra ye hinkra chen ye no mo kra ye be kasa kasa bi no ti ye sere nyame ahoden nkwachenchere ahoden wom emma mo momma mukunu no nyina mu fiefo nyina empo mo nyam wa wo mabusuam na menhwa mo so na ye maame Akosua Serwaa ne ye maame brempoma ba bibio mo wo bia ene abusua eta maame na chi se nyame mo bia ho ban memma asem bia kra nto obi na abusua pani akasa he kwadwo kra na eku wo mo no because kwadwo na nkasa e beti asi wo mo ankasa so na menhwa mo nyina mo da mo ya feel the mama. Amen. Okay, mama kasa. Legal wife for now. Julie, me want to. I am a guy. Ashanti, radio shamo no onya mukese pa ewo akudra. Mo atie gina se mo bema no kre adedi. Na matem am pese meka nyina ne se. Abusua panyi nenim se etam dada. Nenim wachi tim se mi krom afu mo kwan. Abusua panyi wa motro mo tente se wa kwan. Wate? Abusua panyi rumba wode ye kapa. Me kam wa kwate. Rumba wode ye kanti baby akosie no kono kobo ne promu. Na ka kira ne se o metwia Ghana fo ka. Abusua panyi no ye chimifo mesa ka abusua panyi ho mi donya me ka mesa o cement mi donya kopon sanka wo ye mema abusua panyi a meme nyobia ka mesa o cement wo ye nyungu asefo papa wo sanka nye lumba mepie wo abusua mu a anka wo ka wo ye hwan ana de no fine de tosu mienu wo ena wo sisa lumba nsem edi gu apampan so na wo go ne donkomi enti na ya nso so force de odi gu abonten na odi adoma to so bi atimi di ne sato mu yibi enti wo na wo ma wo fa ase ne ho asem beda na force ena ye nyina ye yibi ehye I'm saying the refi. Abusua panyi na make so refi a me kaiwo that first that lumba wuye aye na so ye that day na oba abonte na o ma Ghana fo nyinara hu say oprega enye lumba yere de tosu biem wo sa ka say ni nyina wo na edi kam ehu ha we de kam na to obi so me kai pa one na me ehu say de kam na to obi so sa from the one na me di achire sa besi nne na da me ne abusua panyi ni be ye nan no obehu sese nkwasiafo wo Ghana akra che no de be bom because what timitna ho e ma ye the camera koto akura bi ase dan bi a bubu a e fa tie guo e ho e no me the camera to se ho na ye lumba sha ase fifiri o nya sika wa mehwe na busua so o mu ade wa wu ye behwe e ye wu e na wo kaaye e na se wo so won kaaya e techrema wo ho empro from day one audios ni nyina wo bia ho obi a wo ba social media from day one e wo lumba asem we ho no e da ho e be twen na oprega ne de oda oye na hadwe se wada je se wanya ajapade
Mami, wada wana ntima kwa ajagbaja hono wada wana misro kasa wada wana. Omo ye odiodium mu nyina no. Eye den a aba beto na ebeka omo a esese ka oni wo mo no. Na ho na obehu se eja kokowe ehihye. Na abusua panyin na wonde wajimi ama ntoma ati bi na won kalfe Ghana fuwe mesra momwa me na ntoma ya ati bi mi nkosi no a wosore anu wosan toma ne nkrofo no ene wonyina yie na yenso a yenim hwe no so mo so nyina yie because lumba wode ye kapa me me fi tie lumba anwom no wode ka YouTube nya ye ko tie ni nyina ye sika na me twa anofo ano mi suni abolumba anwom a na meja esu lumba anwom na mde enyini sa me di fiti me mofra se na me di enyi ti lumba wode me ka bebre wode me especially kramia mesa wode me ka bebre me kra sa me so wode me ka pa adenti na me di obebe ase me di obebe ase na me doba obewu eja me me di afede so ma me hetro di ni ma enti no lumba wode me ka wode ye kanya ngwa wode ye ka mama ne to abusua panyi kwasia de tue ni no se lumba wode ye ka no onyina ye so ye na jinsa me audio na wode ya to mu case no ye be di aksem no se di sitie ye be to na asem na kasa di ya to yes ye be to ye be di asem no ne ye di ne se di sitie no ye di me se ye di asem di lumba nko asem ntwomu da kopom se wi ase be se na me se me phone class ya me phone say ya lumba ti me gina me na so atofofo nkwas na money can buy so me ti woman me why nkwasi asema abusua panyin tinyanya akukuduro de cameras ti nanim di Ghana fo nyina we di enye na busua tem no bi abusua Ghana nyina no di ato onim se enyansafo ni Ghana na enyansafo Ghana ba afi kura na ya wo nyansafo no nti wonyina ye lumba wode ye ka opa okopo ni prononju na de de wo ti okay to me wo onko body prum lumba prum kwadwe sore na twa Ghana foka na nti saade a watimi akonyale lumba andi esika amaye de a ene medonya me tiri hu nyina betutu case ni entwemu ye die ane abusua panyin da ye na Ashanti busa say busa panyin no kukra no ko ni bebi a yekosi lumba say Ghana ye beka ya not busa panyin ko ni bebi yekosi lumba say lumba tie ne nwom bi oboye wose na busua panyin kro nim ni di na mean say lumba kro tie ase no nim ho no ne ya ka 20 years no nimo wasi na woni baby oti o enti first na mo na che no baby ada lumba tie isle gwa hono na akola sukon ma weyechi na ku wabusua ni mu asise enti woda dwene woda sumie so am say wuti abofom da am say wuti abofom da ana we yire wono aduane on fa nkwan guso ma enti won sa nkwan enti wonnim nyansa enkwan ankowa wo mene nkwan ankowa dwem enti wonnim nyansa busua panyi kwazia de tue ni sis ni panyi watem daba de waye busua panyi me di watem papa na wontimi nso nya obi a hwe busua panyi wo ya bua tindiga wa evufo Ujimi abusapeni ujimi ai good trouble so denchi enya abusapeni na kamini nsese yesi obi kwase a otimi da je ntoso abusapeni a yesi ne kwase a no oje ntoso mpam chom so wanim sa boso dada wate wanim sa boso dada abusua penyine wo baba ye wo to na so won se na mususa no ona na first no na pesi ni ho na mpeyifo no mo de aboso bi bo mo ase omo abobo mo apapo sa no wani mu aya abusua penyine wo ye kwasia wate medam ase yeah bi ase bi tindiga wa evufo ya kan say Ashanti because yesem na busa panyin di ne
the kwasi asempa no wodi no kwasi asempa ana wodi no ada na wo yesa me nua ba mama me kasa mpacho o de kasa because yeah Abusua Panyin yeah kanza asama me kan say first of all me Akosua na the lawyer omuntimi nka ma ye mfa injunction to all the Lumba property and no mugu so yeah because it's our factory no kra na again it's not allowed adentina me kura we the factory na wutimi ko and no nim say can Abusua Panyin you prega na HD said ye ko de empty cars de o so and no prega so de kwa ya appeal no e was so de injunction to property ni nyina so ko si say ye be kan asem na ne lawyer gu so ye ne lawyer ye and okay me da say the American say Abusua Panyin to park de metie me kra dem dika ko tie wo Samson wa ho e kra kire madwen wo ho na the American say Abusua Panyin angasa no aya asem eminim se wonim se be ba auto kwanka menya show no onim so mbeli ki video na ma no kwanka kra wa kwa tena media so akoye interview na asem na beto media so a umpese ye bete ye nte ho akeka ya adwen acho so wo ye de ya Lumba na ne boy nyimo so ye de ya nko oni muti se wo ye Abusua Panyin ne ya enka woni ma benya but why you say akola foforo afi no wo sua kasa enti ukọ na wa adwen ne kiro se ka no abeka chense ne ka bi no abeka bi chese ono nkasa no menye hwe so nyansa pa ye de ni papa na bi wona adwen because ade obeka bi asese be akra ketekete bi a woni nyansa na kasa asemu ya obeka kire wo busuafo yi nyansa na senko bi kura beti asemu kura senga ni kwa na adwen ada why ye bone enka oba ye salanda kwa ne fa cha opa bibire wo ma sakwa na awasem bi beka waka wo de oba ya wo se betum futuro kura sa asem yesi e wo fu na anum ho kwan wo be kase wo biti ahoho na ebe ye bibi na wo ye na wo ye na ho na no motena ase for me committee na college wo kromani wo wie ya Abusua ba na no mkosi table ko ye wi ye bu akonta hwan no ne bu even first no kro de ne di bata no ho kra no first no ne bu akonta first ne ma ye ndie ko ye wo wie na wo first ye ti ko wo ne wo dobro ni wo sefa akwase to eno no so de na kwase abeta na mantwe a na atoro ne akaka ene kasa ne nsamfo na no so ye atoro ni interview no ayi Lumba wo ye no obi anim sika wonya obi anim kasa obo kasa onya de se waboka ntina atoro na ne akasa ne de onkope ba bi no obi ansanso nko yinkrasefo ayi because enim se de si ya asantefo ayi yeti amamna ne amane ase nya asantefo ayi no ye kete angoro Lumba nke wo se fa nyonkro be tre asefo kra ne kan sana system akese bogum wentimi anye we nyina wani nsen wakofa canopy se de tete fora no be yi no on be sla house o be dane no me wura fi o mo kredi no mo ya azan no ase bi na no ba be yo eti de oge kan kwa de Abusua no mo ntini case Lumba na yentie Abusua no ko mo ntie kwa no matini case eni press conference no kwa o mo kwa ye bi osunya eni onyere no ho na fe kwa no ye be na kase abrochire fo nyina na asante ada na mo nye demonstration Germany for say UK for aye o mo di ada na mo so mo nye bi ombe that's because mo Germany for some kra na mo je ma aban no keka no ho tenten na sam no kra government na ya say government na no me be ka kire mo no onu angasa me se na no me ka kire mo omo angasa kra frame ma me Akosua say nkofo a requesting ono na yi na de na say what is happening nkofo busa the pass na wawie ne passport onsem na wawie nsem so ne da Lumba is still divorce na to mo sa send no certificate to my certificate in samant ni nyina ama settle ba still na asante mo so mo keka mo ho na aban na hu say asem no aye critical because Ghana for no mo henya o mo nsuro hwe henya ne bema no mo say aban na so mu a na ye de amaja aman government na o Ghana na o si jaman aban na ma ho no be hu say asem na do critical condition because the omo ye they think say you are joking on the social media so everything you say is not valid. Sana nkofo omutimi di omuse si ombosa Ghana omato Ghana no. E wo se me omuse mbele bitwa mbele bi mu. Na ti ma me. Because omo muntu kwan Jimmy ne doso. Me das. Yeah, that's.
Ashanti, na me obibi kakra ka ha. Me say if you went crying na kan yi mu a. That the Lumba properties ni na even if you're not pregnant crying team crying kan yi mu esen ko pregnant crying fifty hono. Omutu. So mutu mido Ashanti mido mi ye cremonio me frenya me but asant for mo mama room ni yenim say be ma wu na so wo japade a say eyere ne nkwa na so mo ko omabusuafu ya na enye sanity I said omutu na 40 days. 40 days ni che japade. But we are some na court case ne dey. E was a court ni momo decide. I said that Lumba enya we no say because some na so court a obi fa ne nsan ka japade ni bi. Kopem se be deli be wie. They said omo ka che ma me Akosua se wasa pepepe na wasa ko obrega so ye. Basata kusi ante kini high na wasa kusi e move omo on no say ensemfo no omo ka no. Omo amfa na sembia fa ne tra. Because say obi timi yetizu obi se mo obi nkobi obi susu ye e wase yetizu obi se obi susu ntimi ntena fie bi mo ma na nye yie. Ti na oprega so nsusu to free fie ho. Stations na yi bia omo close bibia na kasika mfiri bibia ma na omo nyina etwe manso no kosika etwe manso enso he ye lawyer na ma wo mo na nya apa because it says ye adwuma media ye bibia sika ko nyina free lawyer kusi satam na nko wo so hodi asem no on ye ni bibia media sika fa na omo so te wo na omo bo akuti aka nkwase asem twa sritem Ewurade Yesu Kristo obi abre obi bekasa ni nya ne nko wai ajo nya code me ba show you who the guy who mami asa me chia busuafo nyina na nse de ana me wase ho mi asesa didn't say you me she hopa wo birthday no se me kan se fa obia o ma fa obia na me nko fanka se ni ngon ma brother da wo birthday no se me kan se fa wa yi no mam naja on se ba bia no motie na kwa wa ne yemfa wiem nti ya o da bia de yi to so mo to so en me patcho ho no ne de ya na me nko nti wo de akire me wo nipa me ensa na mpesa me ka asem kire wo mo maami a wodi wutwa kutu setiti ho omo nsuo ebesi social media wajimi ne jajimi no wo ya me mpesa me ka wasem because of madam for the papa ya wo ye nunti me di mania to a mimintie wasem na no nam kotie wasem kakra bi wo YouTube sister wonni mu nyansa wo hu no wan asem ni me sini pa me nsa ma me yenu be ma baako me bobo wo behunu ewuraba me modin because of madam for nunti nanso wajimi mo sodia na mo tambai burukutu se chimuja ene frida maame jai wate na mo jimi ache wo yonko no wa ye ne nsantienti ase moti ya enan no wonni mu nyansa munhye nyansa ya obi se obi ete Ghana jimi ye ne ebegu aburochira ha no nipa dodo se ne nimu nyansa ye mumye nyina ye nhye nyansa ne binumu jimi wote Ghana no wajimi a enti wutu kwa bedura aburochire no wonhye nyansa we de ye fia wo ye kwase aba mo ye moa mo anya nipa ntete mo wahu dia mo ye no mo nwene mo mane mo nananom ho da ache wate akatua ne wahaya enisuru baabia akatua no enuru December na moje eja confuse me wo me mpanin fie so nti ya me pese me didi panimu atem papa wa ye o moto abusa nwadwane wo ye fon pa samo ade a wabeye wo busuafo no enti wo fa ya poku ne frem bempoma wo munye omobo papa
Why you on who said the yachiwa jum? And some phone the woody and it's a winya Yansani being cast someone cherewa. Christian Yansa. Now we'll make Jimmy for no and Cassis money 2 for. A 1 year would depend for man my first one. When Yami will be pissa one up a we are enumerate and a judicium. Would the gusu was see from Nebia, would the gusuka? Lumba now one in it to say. Ah, why you were nimu to know you would nim so would do me see for the moon. And then I would do some fonsa. Abosume watching young cock at Tessonada. Papa dear woyano, Shenier. Wube who waka to ya was a so. And son will work on our man so be yebi. So also Bema will be best sooner. Mamma said, why you won't said ye wa war man. Papa, ye war mamma said what he said dear, what war man. Mamma will burn with you, dear Ben Bonin or be year more. Why you want no such a for? A dear Ben Bonin or be year war. Hey! Ah? A dear Ben Bonina, papa, mamma said, why were be year war, can near papa be to your car. Waba mu fi obebi musika. Wabebi am board dear. Why you were near sitting to the say manho. Oh, I just some phone na woodiano. Me there be adwa me pepeni mu atem didie. But ye ne ade no what do you know am boy no. Papa no ko sua nyansa. Wo ho saba chidua. What? Ade na mo yesa. Enti ma me no wanya mo mobo. Ya wudi n'animu yesi kuruwa no wanu wo kura wo si nipa mpo ma wo nkyai wo mpo wo sa be didi atem social media for kowachi na bra wate kowachi wo beti se chimuja kowachi na bra amen manjwa mi so wate yampo wate asemo ameka akira no wo sesa so Numso yampo atesa so fabra ye bechi yawo numso Suwa. Me say abusuapanyin de wa afa no wa kone abeta kone aba abeta abusuapanyin me say kana for ye bedi watem papa ye mu bi ye di me de me se mesima no di watem abusuapanyin me di watem papa wa no sa wonim sa abedu abe ye nu atofom no onse ne etin se di sa no wonim tie abusuapanyin ohwo se denchem ho wate abusuapanyin ne wajimi na fakonwa trans na lesi jimi ne wajimi no na correct ho wate abusuapanyin ne ko pa akola ya wo ne ne na onkyere onyansa no wajimi abusuapanyin wa fa ni di ama wo fast me se abusuapanyin me da sori bia me di watem abusuapanyin me da sori bia me di watem abusuapanyin me donya me fa huncho ozanum so abusuapanyin why your ho achinchim se kurikuri abusuapanyin enye wa na kaminim se ye sha green coat abusuapanyin ye jimifo wona obekasa de ye de lumba legacy tutu from wo ho wana di ka sha ase everyday nyame oza wana di ka sha ase abusuapanyin dabro abusuapanyin ebiri na egu wa yase nyina begu wa adwin abusuapanyin wo ye sharefo abusuapanyin me sesanka wo ye mabusuapanyin donya me ka metete wa saw cement wo cement wo yem abusuapanyin be ni abusuafo madam asese mobile wate Ghana abusuapanyin e wasa tunja so lipato yato me say atemdien ma pale agu ho etina abusuapanyin atemo da mete se wo me kwakodina abusuapanyin wu kwa asamato me o sa me di wachi abedi watem se wajimi abusuapanyin wasi ya bema wo maame awo wase ne baby
He se sama do kra ma me da no wa de ne nsa sum na no wonu ne ho de ne nsa bɔ ne yam se ba be ni oni ma ka ya bɔ aye no munso abusuafo ya be ma me ba to say no munso abusuafo madam ase se yi munyina mo be ka ye ho kwe mama intimate na mbejira so na man ka se bi na na do wa me ba to ma na Kofi Usu Bidi amazing say me who say adwena da team no nya Abusua Panyin because and say a press conference so say Abusua meeting now here you and somehow okeka ye nyina rubbish into no me fra Abusua Panyin Kofi Usu and I me fra papa what we say wonni mu nyansa baako say wo video ni mu meti say wo ka say se wo no bi nim na se wajapade a wapɛ no wo mo ene wo yere ne wo ma ebetwe so manso ate se enye papa wo de wo ne to ho se wo ama abusuani bia emeye ye ka de say ene wo yere ne wo ma me pade ho na mum ma me Akosua Serwaa ade one ni kura pɛde wo tumi se wutimi eji ma me japade edimo obi papa wo ye nipa bone fo wate nyame ohun mobo Abusua Panyin nyame ohun mobo wo ye nipa bone fo wo fi pa Akosua se ebu akwakọ nkran awukọ hu abrabo kwadwofo so abono e na wo decide se ma me ne ebeye ekuna na oyire se dia munim so oyire na oprega ya nware no se ye gisa legally ni mama me ne dia maame no unya hwe intani obeyi maame na si nchen na wo de oprega na ya nware no because zika beka say ukọ nkran no busa se wofa na ukodu ye kosi sei wakasa wanu tom uka kire wofa asie ziga say akwala no ne na kwakasa na ose kwadwa nware no papa wakasa na wo bie wa no ka say wabusa akwala no ose kwadwa nware no afa ye den na wo chinchim aware by force edi ama oprega edi age ma bia Akosua Serwaa ejapade edi ama no papa sa asem na waka to o se wuwu na busua ni nim na obuba ya oyere na oma ti said ya omo ya wakwadwo chobi anya hwio eye wo na wakoso confusion papa sa asem na ode wa no ka kura wo audio ni mu se so bi nim na wuwu na obo ne wo oyere na oma be pre wajapade a so bo dio so we do fire burn you what papa fire burn you for saying that nonsense now can say tia onyonkon etu aduam won say would dia would ya ma me no one person obi bi be ya wo yere ene papa me catch your place wa bo ho dua wa do me ho tender fire you and your family aboa etu onyonkon etu aduam ma me ne de ye de ye na ede nanso no wo de ba ya fa ya wo yire no man kwasi asembe na ekoso Kofi Usu enkwasi asembe na wudi wo hosa no queen muti se papa de kasa kwasi asem ne se owu ama abusuani bia ne yire ne ma be pre na japade ho so what are you doing that the Lumber's wealth that the Lumber japade a wa pe go de ne estate na wa build go on e de na wo pe wo se ai japade na kwadwa pe no ye ne yire ne ma ne abusuade wo ya aboa wo ya kwasi ampedi wo kasa ase jonso go tirimu abusua ne yire ne madia aye bia wa bobra ma kwadwofo so ho papa abrabo be na ne kwadwofo so eboye wo na o se wo yo sika ni bele a wo ko hu nyonko de wani bre mesi Abusua Panyin watch na ebo wo sa no se ye no ba watch na kofo de chair no ne wa do akonta press wa me yehu because watch na so se ne wo eda wo sa nyina ewrato watch the bonsa ewrato Kofi wu ya wu Abusua Panyin Abusua fie na wa wuro watch ne dia show bottom ada da Abusua Panyin wa bo watch na wo na free mu na wo Kofi ho na wo wuro wo watch e di show bottom because watch ne ye Lumber watch e wa kota babo da bi be tia uka onyame obetua uka no obaye wo de tira ho na chimi ho saa da papa ewuo edaye nyina ye komu na bi beto na we yire no ma
wo ba hwe said esitie enkwasi asem na no yire mo bedi wo lumba yie na se hwe dia wo ye obrempo obi a wabɔ bra anka wasi ya ba the state barrier hwe dia wo ye wo ye wo lumba achi na ne sister aka na kuba se dia wo ye ne nua na yie ni wa ampe into a person or money or yet a celebration of life emani nduana wa hura be gira mu se osimi me na be simi wa bo dam o ba be to nkranfo no ho queen papa bi eya me follow me share the videos or yan krani o say o hene no nkranfo hene no eya ne papa into o say team league amon contact no na ne o ye be ma no say nkran hene say ma mun be ye no on be kaba ni ntie no no kasa kra be friend papa no no onne mo ni nyina papa ni nyina kasa oria o de papa na papa ma mo na mo ni papa kasa direct o se de papa ni nkranfo o hene na o te so no kwasi asem wo koye troka wo kubase na wo bo peso obo ye bibi kakra de ba papa no eti na nima lumba kra eko dadi na wira ho baabi wo bia no na wira chiche no ho no wo sa ba be hura be jam be keka kwasi asem se wo sika hwe obi botom Abusua Panyin mo ye na mo gigi sika na mo kodi ye no mo sika hwe obi botom wo ho fi wate untuma mu kan se ika mu ta se da me ka kire wo no hwa wo se na ka binim se wo ye no wie kra wo de sika ne be ba koye wo se na aye brown se sama dodo mu no na minim se wo de sika da wonya ne be koye sa o se na etia wanim na aye se sama dodo mu brown se black o sira wo se ba koye different color when to ba koye sa ese no aye wo hu se coat hanger aba be job ke kan kwase asem a kire di passe se wa mo wukra wa bo bra na ko hu nkwadwo fosu ne ma wani ka wo bu se yire papa wa bo bra no e na ko hu nkwadwo fosu so se ahefo chiri enwum na oto ye no ebi didi ebi akiri papa wa hu se kwadwo fosu nwum na oto ye se ahefo chine no ebi didi ebi achi wa hu se wo se wa bo bra ya kwati adromra ene ne Abusua Panyin osika ni belebele wona sika wo nsam wo Abusua ni mu intofo se wo ne oga wo de ye ka se gangaria wudu nkra no ohun say dadie bi twa dadie mu abuata like you kwasiampani like you so unu ba abrabo awabo no na fe wo say wo de no down koko wo de no ye down koko kwasiampani papa jimifo fa ujibie ni sambra papa fa ujibie no sa pupu to bra du pompo ebrempo ma on the musicians, one more year celebration of Daddy Lumba. Whether you like it or not, it will come on live and colored. What Jimmy Dodo? Abusua Panyin Hellfire. What Jimmy Dodo? Abusua Panyin and Swabay. What Jimmy Dodo, Papa? For Jimmy for free, yes, so media and so. Ye interested. What? Unkwasi asemna usi wodino. Ye interested. Kwasi Panyin Bema say, I wa mo bra. Na se u hwanu amobra ma obi mefa ejapadia aye Abusua de ko abodam kwadwo fosu no meye obaba o meye ejapadia ma Abusua meboa kwadwo fosu no meye ejapadia ma Abusua o pese o ye ejapadia ma Abusua ko be ye gu pa Akosua why sakaba pe obabu hunie ma o ye kra kam se kam ku ne ntem o ye very smart and intelligent to no be share nkran ebe born ne bra no nyame na achia wo ka nyame na ane apeto wani maguase ena ye no won cry ye no won cry enkranfo ni ma ye koye okubase na oji wani soro ena Abusua Panyin oji wani so no shed a candle night ene ye kan say why we come here won cry ye na koye okubase na fe no sa ye no sa nkuko buo ye na koye okubase no na fe any 1 week any vigil night no omo ye no wo be ye can say life of the omo person omo ye no wo be ye ama papa no na wo be hu ama wani maguase wo be hu ama wani maguase because president mama beba John Kufo beba na Kufu Edu beba and penfo ni nyina beba. This is the time wo be celebrate that Lumba ama the kra akoda na waji na home because papa did that son nam why some chen send your two on no na minim ne ntia onaga so ye prophet no share ne kom to ho no went man to the chi anya will anto anfa ne yiri di anto to bibia so asana papa yi eko ama Abusua Panyin kwasiampani PDD
abegyina mu chimi ho wo de afa pupu to bra eye me da say nkranfo na kasa atie simu say obia no obetima beka kire obo so obo mpirima ma me Akosua abrempo ma anye ni nua no life of celebration no ewo Accra abonte so osin kwasie ye na mkoye okubase no e ma mo fa ba Accra wagu ho ani mase e de yekoye hwe kwasie de bia akoye ye hwe kwasie de bia Abusua Panyin ukoye okubase aboa Abusua Panyin a wotie yase no wo to nkra frɛ okunafo se ona brani na awa he bra na mama police for wa around obi antimi nyohwe wo di asem papa enka police for guide no nya me bechia mo ka mako me obechia mo ka ma bia Akosua o say I am for peace but when I speak they are for war nya me bechia o ka o say ma me kasa na ye bom aye mezas po na eto bom wonya hu hwe obe celebrate ni kru no ama ni kru saman akoda baby awasie kwadwofo so no kotwitwa na we kwa abota koda kotwitwa na we Abusua Panyin kwa abota koda kotwitwa kwadwofo so na we adai na nipa ba kwa wawu bumpese gan jo bumpese na so sa na mo ka so tete men wa toaro no maka say on the kudi to on the kon afi na nyame be hira maame no afi na Nyankopon obe hihya maame na ye fe ama wa hu na ma o ye ba show say show wo ne o pregan mo fa mo chimi ye fa free ye so o pregan ne simu kan to say samando do mo so see a process am I say aboa queen mo bi nkasa bi Abusua for Madam Asio. Why? Madam Asibibire. Abusua Panyin me fa we ma na kodai. Abusua Panyin. Me ankoda why? Oshirim se mefen wate. Abusua Panyin. Me se wo me call life da unti nyambo achima me so life Abusua Panyin. Thank you, Kani. Abusua Panyin. Kanava. Kono kwesi nyansa wate. Abusua Panyin me se ye no de eyi no ye be ya bi ukotra UTV e ka se wo sielumba wo adwuma na se wo be sielumba na che se waje wo obi assign contract wo mu e na power kosi wo nya sie wi a ye paye no ye nko ye ntwaga na ha nhia wo emfa ho na fe de ye den Abusua Panyin ye de e wo ho so fa bro be e wo what's mama what's na ebe pini Oza meda se mobile Abusua for me de munyina se modo bobo odom mama ni ka meda masu bebre Abusua for comment section mo ntimi am for meda masu what na be hia why